कोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषाञ्चैव देवानां सक्रादीनां शरीरतः निर्गतं च महत्तेज तच्चैकं समगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं दव्रीषुस्तेषु राष्ट्रत्र ज्वालाव्याप्तनिरन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकसङ्कलमुन्नारी व्याप्तलोकत्रयं दिशा नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमस्ते जगच्चिन्त्यमानस्वरूपे नमस्ते महायोगिनि ज्ञानरूपे नमस्ते सदानन्दनन्दस्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे अनाथस्य दीनस्य कृष्णातुरस्य क्षुधार्तस्य भीतस्य बद्धस्य यन्त्र तमेकागतिर्देवि निस्तारकर्त्री नमस्ते जगत्तारिणि सायि दुर्गे अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये नले सागरे प्रान्तरे राजगे तमेकागतिर्देवि निस्तारहेतु नमस्ते जगत्तारिणि सायि दुर्गे अपारे महादुस्तरे दियन्तघोरे विपत्सागरे मज्जतां देवभाजां तमेकागतिर्देवि निस्तारणौका नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमश्चण्डिके चण्डदोर्दण्डलीला समुत्खण्डिता खण्डला शेषभीते तमेकागतिर्विघ्नसन्दोहहन्त्री नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे तमेकाजिताराधिता सत्यवादिन्नमे याजिता क्रोधना क्रोधनिष्ठा इडा पिङ्गलास्तं सुषुम्नाशनाडि नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमो देवि दुर्गे शिवे धीमनाने सरस्वती अरुन्धति अमोघस्वरूपे विभूतिः शचीकालरात्रिस्वतित्वम् नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे शरणमसि सुराणां सिद्धविद्याधराणां मुनिजनराणां व्याधिभिः पीडितानां नृपतिगृहगतानां दस्युभिरावृतानां तमसि शरणमेका देवि दुर्गे प्रसीद देवि दुर्गे प्रसीद देवि दुर्गे प्रसीद